isifiso sami esikhulu kubingelela bonke abathandekayo namhlanje ngithi isabatha elihle, isabatha elimnandi bangcwele. Sivala ke ikota ngokwezifundo zethu sifike egcineni. Isaiah useyaphela esimqale kuqala unyaka mawusuka phansi. Sesifika egcineni nginombuzo wodwa ukuthi umzwe njani uIsaiah? Umzwe lula noma ebukhuni? Mhlawumbe ke sengaxhuma nomunye wesibili ukuthi ukubuseka kube ngakanani nje kuwe emphefumulweni ngencwadi kaIsaiah, ikakhulukazi lapha egcineni mayisiphetha ngwa-Isaiah 65-66. Ingakube iliphi ithemba elisha noma ke lidala elilavuseleleka? Ilokho engithanda ukuba sikubuke namhlanje. Asiqale ngomkhuleko. Baba usezulwini, sibuse futhi ngenxa yezwi lakho elinamandla eliphilileyo elibukhali ukudlula inkemba isikandla ngothi zonke. Busa abalaleli balelizwi labo bekhona kwindawo ngendawo nabafundi besifundo ngoJesu. Ngiyakhuleka manje naphakade. Amen. Hlobo zami ke sibuka lapha ke ukuzalwa kabusha komhlaba. Sizokhumbula ukuthi wawuzaliwe eEden umuhle ungenalutho oluyisici, ikakhulukazi uGenesis 1 no-2. Kodwa Genesis 3 umhlaba wethu waphuma bungcweleni, waphuma ekulungeni, walahleka. Kodwa ke egcineni Isaiah 66 no-65 siwabona sebebuyisela isithombe se-Eden entsha nokwenziwa okusha komhlaba. Indimana ekhanda uyena uIsaiah 65 verse 17 la ethi khona uNkulunkulu bhekani ngenza amazulu amasha nomhlaba omusha. Into zakuqala ayisayi kukhunjulwa zingene enhlizweni noma ke engqondweni. uNkulunkulu la uyakhuluma ukuthi yena iqobo lwakhe akazokuthumela ngelosi kodwa isiqu sakhe uNkulunkulu uyakwenza umhlaba ube musha. Indaba engenisile isifundo sethu ixoxwe ngomfana oneminyaka ye12 uBill wabonakala engasafuni esikoleni. Unina wazama ukuthi amgqugqumezele ingane yala wazoyisa kudokotela wakhe, mhlawumbe ecabanga ukuthi khona ukuphambana nokugula mhlawumbe esinakho. Udokotela wayibuza yathi ingane, angisiboni isidingo sokufunda ngoba kuthiwa lo mhlaba ilanga liyoshisa bese uphela kanjalo sigcine ngokufa sonke. Pho ngani ngihlupha-ke ngokuthi ngibe nokufunda ngibheke ikusasa uma isiphetho sonke kuwukufa? And then-ke kuyavela-ke ukuthi udokotela usecha ungakhathazeki ngoba ngaleso sikhathi besingasekho sesifile sonke. Ithi ngaleso sizathu kanye-ke esingangikhuthazi ukuthi ngifunde ngoba kanti yini inhloso yokuphila masigcina ngokufa? Kodwa-ke sibonileke lapha ukuthi ngenhlanhla leyo nkulumo iyisiphosiso. Iqiniso lithi impilo yethu ayipheli ekufeni, kodwa kukhona okungahambisana lokho okukholakalayo emhlabeni. uNkulunkulu asilungisele khona ukusipha impilo futhi yaphakade emhlabeni owenziwe kabusha. Ngithe uma ngibona isigaba sokuqala nje ngakangeni kwindikimba yesifundo kwakheka isithombe kumina esithi amasondo nawo awakushumayeli ngempela ukubuya kweNkosi uJesu. Isizathu ukuthi vele abaqondi ukuthi sizobuya bacabanga into eziningi ezingekho abakholwa yizo. Okunye kwazo ilokho ukuthi abantu mabefa bayahlanzwa esihlanjweni bese bigcina bengena ezulwini. Owenza bangayiphakamisi nabo ubuya kaJesu kwesibili. Abanye bakhuluma ngamabhubesi abadlula kuwona asabisayo, yonke lento ezumuntu angakuthandi nje angakucabanga nokubuya kaJesu. Kodwa ngiyajabula ukusho ukuthi thina-ke njengensali kaNkulunkulu siyaqonda-ke lokho ukuthi kuyizinkulumo eziyize umbhalo ongcwele ususitshelile ukuthi uNkulunkulu egcineni ngempela uyawenza amazulu amasha kanye nomhlaba omusha. Uma sibheka-ke Isaiah 65 verse 17 ku-25 uyakhuluma-ke la ukuthi kuphi ukuvuseleleka kwangempela noma uhlobo lwemvuselelo lokuhlumelela uNkulunkulu aluthembisayo na. Kuyatholakala ukuthi ilokho esithi i-radical transformation, inguquko ephelele enkulu. Iyona-ke lesikhuluma ngayo la bungasekho khona ubuhlungu, ngeke khona ukukhala, ngeke khona inyembezi, kungekho ukuswela nendlala, kungekho ungabinalo ikhaya.
kodwa nokubulalana kuyilwane nokubulala kwazo abantu sekuphelile ngoba ikhaya elisha okumhlaba omusha qala izulu elisha sekuyindawo yethu yesiphetho ngakho-ke konke lokho kunye kuyokube sekwedlulile. Kuyasitshengisa uNkulunkulu ukuthi emhlabeni omusha-ke uyobe qala kabusha izinto zakhe uthi ngenza konke kube kusha ongamazulu amasha nomhlaba omusha okokuqala ayikusayi kukhunjulwa kungene enhlizweni. Amagama-ke lawa Isaiah 65:17 abonisa ukuthi uNkulunkulu nomsebenzi omkhulu wokuba ingqondo yethu ayitransforme nayo iguqule ikwazi ukuyikhohlwa ezokuqala izinto njengamanje uthi noma ukhohlwa izinto ezikuhluphile kodwa uphinde uyikhumbule ngandlela thile kuba khona ama-triggers izinto ezithintayo ubuchopho noma ingqondo kukhumbuleke ubuhlungu othi usubukhohliwe kodwa kulo mhlaba esiyakuwona okokuqala ngeke kusakhunjula. Imnandi-ke leyo ndawana iyangijabulisa kakhulu. Kuyavela futhi ukuthi lesi prophet esinamandla inkosi esithembise khona ithi yenza iJerusalema libe intokozo nabantu bakhona babe injabulo Isaiah 65:18 nakulo muzi akusekho ukulila Isaiah 65:19 abantu abebephila iminyaka engathi finyelela nje ekhulwini kuphela sekuyabonakala manje bephila iminyaka engaphezulu kwalokho kahle kahle iminyaka engenakho kuphela iyona esiyibekelweyo kulomhlaba omusha nakulo izulu elisha lenxa ibalwa-ke 1000 ezulwini kodwa emhlabeni omusha iminyaka ayinakho ukubalwa so besinokujabula okohlala emakhanda ethu ney'ngane zethu zinathi ngekho nto esihlukanisa nazo Isaiah 65:21-23 and uNkulunkulu sisakhuluma singakaqedi nokukhuluma kuyakuphelela imithandazo yethu Isaiah 65:24 lesi simo ke sikhuluma ngaso asikasiboni bakithi isimo esithenjiswa sona uNkulunkulu makasisizeke siqhubeka-ke siya phambili. Engikucaphunayo la ukuthi uthembisa-ke izwe njengalelo Jehova lesethembiso la kukhona khona isithombe sokuthi kube kunokuthula okuyinqaba abantu bephila bengasafi and abantu beguqule ngokupheleleyo ngoba konke kwenziwe kwabakusha ngisho nomhlaba nezulu imbala. Lokhu kusitshelani-ke kusho ukuthi uNkulunkulu kukhona okuhle okumnandi kusasa sibekele khona lapho impisi nezinyalelo ezimvu kuyodla khona ndawonye njengamanje wonke umuntu uyazi ukuthi baqhamuka impisi izinyalelo lemvu liwukudla nje liyabulawa liyahleshulwa kodwa ngaleso sikhathi kudla ndawonye akusekho okulimaza okunye akusadlani kodwa sekudla nje utshani njengoba namhlanje bedliwa yilezilwane vele ezidla utshani akusekho okubulalayo kwintaba kaJehova engcwele. Inyoka nje-ke iyona eyodla ekuthiwa-ke ukudla kwenyoka kuwuthuli kodwa-ke ibhubesi kanye nenkabi kuyobe kudla utshani ngendlela eyodwa Isaiah 65:25. Lokho okudla iy'lwane ezinye njengamabhubesi kuyofuneka-ke uNkulunkulu angakufundisi nje kuphela ukupheka i-vegetarian diet kodwa uguqula ingqondo nakho konke kuphinde kudle futhi utshani kungasena kuphinda kudle ezinye iy'lwane. Isaiah 11 ekhuluma ngoMesaya uyefana no-Isaiah 65 lapho kunesymbolism noma nomzekelo ofananayo wokuthi kuyobe sekunjalo-ke emhlabeni omusha entabeni ongcwele kungasekho ukuchitheka nokubulala okwenzakalayo kungasekho nenhlupheko kodwa nje uJehova ethembisile bawojabula abakhe behlengiwe besemhlabeni wabo ekhaya labo elisha. Yileyo nto nawana-ke ebalulekile iminyaka ethu sesiyiphila ayibona 60 no-70 no-100 kodwa iminyaka engenakho ukubalwa. Asekuqapheleke lokhu bazalwane ukuthi uma ikhuluma iJerusalema incwadi ka-Isaiah ingoba ngesikhathi ayibhala ngaso yilo ebeliyiko omkhulu kaNkulunkulu kodwa i-essence ye-message yakhe ithi umhlaba wenziwe kabusha not just a specific area like Jerusalem but the earth itself is made new. Therefore asiqapheleke lokho uJehova-ke uyoba sesinikeza-ke engathi radical forgetfulness ukukhohlwa okungakaze kube khona la ukhohlwa khona yonke into engenamsebenzi khumbule kuphela okuhle. Angazi-ke noma
kuyoba umzuzwana lokukhohlwa noma kuba isikhashana yini uNkulunkulu owaziyo kodwa nje emhlabeni omusha okokuqala akusakhunjulwa. Ilokho ke engithanda ukuthi sikukhulume ke namhlanje bazalwane. Nginethemba ukuthi uNkulunkulu uzawusilekelela emangalisayo. Sibuka le divine magnet Isaiah 66 verse 1 kuya ku-19 lapho uJehova edonse khona abantu bakhe ekhombisa ukuthi abantu abeza kuye uyabamukela, abangezi kuye uyabalahla, abamukelayo bayamukelwa, abenze okubi bajeziswa. Ilokho ke okubalulekileyo la, nanokuthi ke uNkulunkulu akuveza kakhulu lapha ukuthi abantu abawusindiswa abantu abayithobile, abantu abanhliziyo yabo ichobokile. Isaiah 66 verse 2 no-5 ehambisana no-Isaiah 40 verse 1 ukuthi ududuza abantu bakhe uNkulunkulu. 66 verse 13 futhi lapha uNkulunkulu uqeda ngabo bonke abangamfuni abamvukelile, kodwa bese kuzothi labo awufaka phakathi nalabo abantu abenze imihlatshelo neminikelo ayinengwayo uJehova kuze kube namhlanje. Into engiyithole nje ibalekile labazalwane ukuthi ukukhonza kwamanga Isaiah 66 verse 3 akhulume ngakho, akakuthanda ukuthi kuyisinengiso kuyena. Uzathi ukubulala lokho kwenziwa ukubulala inkunzi kuba sengathi ukubulala nje umuntu, ukuletha iminikelo wemvu kube sengathi letha igazi lengulube njalo njalo. Lapha uNkulunkulu yaxwayisa ngokukhonza kwamanga i-false worship ukuthi akakwazi ukuyemukela nanini. Ngakho ke ngicela insali singakuthathi kalula sengathi ukusonda ngokunye nje kwendlela zokukhonza kuhlubuko kuNkulunkulu. Ingakho ukusabatha kwendlela kuphela uJehova yibusisile nazo yamukela ekugcineni. So sinomsebenzi okuyakubanza ukuthi madoda kubuyani lento eneza ke ithanda uNkulunkulu ukusonda indawo phupha nakho ngoba kubi phambi kaJehova kuletha igazi lengulube phambi kaNkulunkulu endaweni legazi yemvu, njengokubulala umuntu endaweni yokubulala inkunzi. Ngakho ke ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu ukukhonza okungesikhona ayicha akacompromise ngempela. Nathi masingacompromise asikhonze uNkulunkulu ngendlela leyo asimisele yona. Ngakho ke uNkulunkulu yoqeda izitha zakhe egcineni bese ke ebule inkazimulo yakhe njengomagnet odonsela zonke izizwe kuyena uNkulunkulu. Kuyebona kuphela abakaJuda kodwa bonke abantu beyinhlanga ngenhlanga ehlukene babela kuNkulunkulu ekugcineni indaba ezinhlekele ezigcineni nabe izizwe bawusindiswa ekupheleni ke kwesikhathi. So uNkulunkulu kade ngasibusisa ke thina kwethu masimkhonze uNkulunkulu. Isaiah 66 verse 5 owethu umsebenzi ukuthi nje sithuthumele phambi kwakhe uNkulunkulu naphambi kwezilwakhe kuze simesabe simkhonze uNkulunkulu, ngoba ungathuthumeli phambi kwezikaJehova kusho ungamesabi nokungamazi uNkulunkulu. Lapha masiqhubeka nendaba yethu sibona ikhuluma ngama-missionaries kanye nabaholi bokukhonza. Isaiah 66 19 yak 21 la ngithole nje ukushunyela kwezikaNkulunkulu bazalwane kobe kuhamba wonke umhlaba kungashunyezwa kungashumayeli kuphela labo esibagcine bengabashumayeli, kodwa nabantu abakamkhozi uThixo namhlanje bazobuya bazomkhonza bese beshumayela ke nabo izwi kaNkulunkulu. uThixo usithumela kabasindileyo olakeni lwakhe ukuba baqede umhlaba wonke ngendaba elungileyo ukuze bamemezele inkazimulo yakhe ezizweni. Isaiah 66 verse 19 lokho kumemezela konke njengalokhu ke kuyistatement seTestament elidala elikhuluma ngokusabalala kokuhamba kwevangeli ezweni. Ngamanye amagama ke sithola ukuthi abantu bakaNkulunkulu bawodozekela isizwe samaHebheru okuyisona ke uNkulunkulu ayisikhethile ukuthi sifinyelele kubantu sambulu uThixo weqiniso, okuyinto futhi esiyibone yenzeka kuTestament elisha. Kodwa ke khona akubanga kuphela amaJuda kuphela ama-missionaries kuphela, kodwa nabezizwe babonakele beza kuKristu bemphakamisa njengoba sifunda kuKolose 1 verse 23 lapho ivangeli lihambe khona langena lasabalala kuzo zonke indawo ezihlukeneyo. Nama-Israyeli ke nawo abonakala ayebuyisa kuNkulunkulu umnikelo wokusanhlamvu njengoba uJehova eshilo lapha ethempelini. Ushuthi ke lokhu kumele ngama-missionaries ezinikela nawo ngokwezindaba kaNkulunkulu zisabalele nomhlaba wonke. Sithola futhi ukuthi lapha uNkulunkulu usho ukuthi zonke inhlanga zomhlaba ziyoshunyayezwa ziyokwazi ngaye. Isaiah 66 verse 20 and then ke njengomhlatshelo ke
oyisipho kuNkulunkulu nomhlatshelo olethwa kuJehova buguquka abantu abaningi babe umnikelo ophilile kuNkulunkulu Romans 12:1 bese ke abantu abeliholela abaningi ekuguqukeni babe umhlatshelo kuJehova njengoba bezinikele kwakwenziwa kumaLevi kanye nokuphakamisa uIsrael ngendlela ezothi akhonze ngayo uNkulunkulu. And then Isaiah 66:21 lapha kusewona kuphela amaJuda kodwa amaKristu abantu abakhethwe bakaNkulunkulu bazoshumayela ukufezekisa lamazwi athembisiweyo benikezwa amagama amakhulu ukuthi baba priesti bakaNkulunkulu nokuthi baba Levi labo babekhethiwe eqaleni kungabantu carefully selected kodwa eqinga ngosuku abakaThixo baba isizwe ubupriesti esho Petro kuqala 2 verse 9 and 10 basiluhlanga olukhethiweyo ubupriesti bobukhosi wayekhuluma nebandla ayishumela kulo Petro kodwa manje sengena bonke nabezizwe nami nawe seshangena phakathi muhle uNkulunkulu sengathi ngasisiza uNkulunkulu kubuye evuselelo yaqala yobuthixo baqala uNkulunkulu basemandulo bokwazi ukuphila ubonakala ephila umphakathi wabakholwayo Isaiah 66 verse 21 lapho Israel simbona embuso obupriesti nesizwe singcwele ngokaExodus 19 verse 6 ngonje lekhethekile abapriesti babekelwa eceleni ukuthi bazolida ekukhonzeni bazohola ekukhonzeni kusasa ke nabezizwe nabo ngeke nje babe ngamalunga ebandla ukuthi bazongena babe ngabaholi ekukhonzeni Afrika iyakusindiswa nomhlaba wonke ngobubanzi abaningi bawubuya ke basindiswe uma ufunda kamavesi njengo Matthew 28 verse 19 Genesis 26 verse 20 njalo njalo uyafumana ukuthi ubufundi uzophinde bonakala ebuthela izithelo ezinkulu abezizwe baguquke bese ke bephendelela nabantu abaningi kuNkulunkulu babe nokukhanya kuyena uJehova akusekho ke ubuzwe akusekho ubulili akusekho amaqaba kodwa kubalekile ukuthi simunye sonke kuKristu noKristu Jesu simkhonzayo ke ngokusho kaTimothy uqala 3 verse 16 kuloma gama amahle kakhulu ukuthi lo Jesu Kristu lona wabonakaliswa enyameni walungisiswa kumoya wabonwa zingelosi washunyayelwa kwabezizwe wakholwa emhlabeni sakhula nguyena emhlabeni wambulwa enkazimulweni ngakho kuNkulunkulu wethu uJesu uqobo lwakhe uzokwaziwa ngisho nabantu angibonge nje izulu omhle kakhulu ukuthi sibe nefuthe njenge Seventh-day Adventist uphakamisa ingonyama esikhotheme ekholweni uyizwile naseyinkulumeni zayo ukuthi ibekhuluma imesaba uThixo kuma video clips agijimayo ahambayo sibona umKristu ngempela obesitshengisa ukumqonda kabanzi uNkulunkulu nelakhe isabatha seselicacile kuye likhona emlonyeni wakhe ekhuluma ngalo leyo nto imsebenzi sike siubabaze kakhulu manje kodwa ekseni siyobona ukuthi senza igalelo ngakanani empilweni yobukhosi nombuso kaZulu singama Seventh-day Adventist kule era yethu mhlawumbe ufuna umuntu abhale incwadi the way asangena ngayo siqala ukusabatha esigodlweni kuze kufike lesikhathi kuyaphambili incwadi masithole uNkulunkulu esibusisa sizokhuluma into ecacile uGalatia 3:28-29 uyena ke okhulumile ukuthi lenkulumo ke ukuba bonke abantu bakhonza uNkulunkulu ifezeke nini ngesikhathi sokushumayela kaPaul kwabonakala ukuthi uPaul ushumayeze hayi kuphela amaJuda kodwa nabezizwe wayesekhuluma futhi amazwi ukuthi bayenza lo kaAbrahama ngokwesethembiso hayi ngokuzala ngokwenyama ngakho ke leyo nto ayicacisile uPaul okusho ukuthi nje siyaphakanyiswa kakhulu namhlanje noma singabezizwe sinikezwa igama elikhulu lokuba ke sinobupriest bobukhosi and then ke singabantu hayi kuphela beclass elingcono elite kodwa simphakathi ohlakaniswe uNkulunkulu ukuzomemezela udumo lwakhe nokwakhe ukukhanya ekumangalisayo emhlabeni ukuze bakubone bonke esho Petro oqala 2 verse 9 lapha ke ukuphakama kwabezizwe ke behlangene nabantu bakaJuda
benza ukuthi babe nokuhlangana okuhle kakhulu ke akekho ke ozobukela phansi omunye noma adelele omunye abezizwe abakabadeleli abaJuda nabakadeleli abezizwe kodwa bonke baphathane ngendlela efanele kukho futhi ukuphakama noma ukuqhosha kolunye uhlangothi ngoba nathi thina besiyihla imduze yasendle kodwa sazobenefita kwimpande nesiqo esingamaJuda athi noma enqanyulwa amanye kusala leso sikhala leso saxhonya nathi lapho sixhonya kodwa pheke siqo nezimpande engamaJuda ngakho uNkulunkulu uma ephakamisa abezizwe akabalahlile abaJuda bese khona nabo futhi singcenye eyodwa yokuhambisa indaba ilungileyo kuba bonke abantu siumgudu wesambulo sikaNkulunkulu kuba aziwe emhlabeni ngakho uPawulo ubhalele abantu babezizwe wathi ngamagatsha akade engasentabeni kodwa nazohlanganyela ke esiqwini sasekhaya kwaJuda incwadi ke abaseRoma 11 iverse 17 and 18 ilokho ke akushoyo kafushane nje isiphambano nevangeli kuyahlanganisa lapho ubuzwe buhlukanisa kodwa isiphambano nevangeli qoqa bonke abantu kubabuyise babe into eyodwa singabi into enhlakanhlaka hamba nami ke sikhulume ukuthi inzalo yenu negama lenu liyakuhlala Isaiah 66:22-24 lapha ke kuyavela ukuthi egcineni kwakho konke ithemba uNkulunkulu asipha lona elokuthi kuzoba khona umhlaba omusha nezulu elisha bese kuba inzuzo ke leyo yethu esikhathele ilomhlaba omdala nento zawo uma ngabe ke lesithembu isisimangaliso ngaka sesifezeka ke esilotshwe kuIsaiah 66:22 uma umfundisisa kahle ke ukhuluma ngabamazwi lamasha nomhlaba omusha lapho nembewu yethu negama lethu kuyohlala khona inaphakade namhlanje sicala sibe sikhohlwe ingane zethu ngoba seyilahlekile kodwa uNkulunkulu egcineni ngeke sisakhohlwe lenzalo yethu iyobe lokho ikhona njalo uNkulunkulu uyokhipha konke okunye okungafanele kodwa into angeke ayikhiphe yithina esilokhu sibambelele kuyena uNkulunkulu kuze kube kufezeka okuthembisileyo nokuphila kwaphakade emhlabeni omusha la singasekho khona isono nokufa nenhlupheko emzuzwini elisha semhlabeni omusha lapho sekukhona khona ukugcwaliseka okupheleleyo kokholo kuKristu nokugwinywa kwethu kuba singabantu abagwinywe amandla kaKristu asesiphambanweni ngize ngathi ke mina ngibuka phambili ke ngibheke lelo suku phambilini uba inkosi mayibuya sikwazi ukuthi siyibone uGenesis 2 and 3 uyasipha ke impilo yomhlaba ngaphambi ukuthi udalwe ukuthi ngaphambi tuwele esonweni esingenise ububi nesinokufa kwakunjani then Isaiah 66 naye aphinda sitshele ukuthi mase kwedlule konke lokhu umhlaba isiphi isimo oyokuthi usithabathe futhi egcineni sesibheka ke la 23 yena okhulumayo naye ekhomba ukuthi abantu bokhonza uNkulunkulu inginaphakade lonke bemdumisa bebuya yonke inyama bezokhonza uNkulunkulu kuthwasa kwenyanga kuthwasa kwesabatha nesabatha babuye badumise uNkulunkulu uverse 24 ungathi ubukhunyana uma ekhuluma ukuthi ke siyobabona abantu ababi bebhujiswa bengabantu abaqedwayo ngabo abahlubuke namavukele uNkulunkulu beqedwa phambi kwamehlo ethu behlukunyezwa behlushwa ngokufa nangomlilo beqedwa ngomlilo ngenakucishwa and so on and so forth izwakala kabi mhlawumbe le ndawana kodwa kimi ngiyibone sengathi ayimbi phela abasiphathe kabi laba bantu abalahlwayo kwesinye isikhathi kumele uma bebhubha sibe ngofakazi ukuthi basihlupha naba sebethola labo umlilo kade bengasiphethe kahle besikhathaza ikakhulukazi ezinsukwini zokugcina so besihlushwa ngoba samukele uphawu kaNkulunkulu hayi olwesilo bese besishushisa kastakulu uJesu sekhaya therefore kumele sibabone bebhujiswe egcineni ngoba vele benze okubi kufuneka siqapheleke ukuthi isono noSathane nokufa kuyochithwa kuphela icwili lomlilo Sambulo 20 ngalesikhathi ke amazwi lamasha nomhlaba omusha kuyobe sekwenzeka iJerusalema elisha ke ngekho ukukhala kulo nobuhlungu nokuqala sekwedlulile 21 esambulweni uverse 1 kuya ku4 ngakho ke lokho esikubheka la ukuqala okusha nenginaphakade lonke impilo yabahlengiweyo emhlabeni siyajabula kakhulu ngalokho uNkulunkulu asithembise khona ngicela kuyifundeleke ngoba sengiyagoqa incwadi iGreat Controversy page 622 kuya 667 no 662 to 668 to 678 ngikuyigoqa nje
sekuphelile impikiswano enkulu nesono nakho konke okunye sekuphelile, sekukhona ukuthula okuyisimangaliso kulomhlaba omusha. Entweni encane kakuyinkulu kunokuthula, yonke into iyajabulisa ekugcineni. Siqoqa-ke isifundo sethu kwaIsaya usibekile-ke umbono ukuthi inkulu into uNkulunkulu asilungisele yona. Ngakho-ke okwethu-ke sizohlanjulula uNkulunkulu njengomphakathi, asibuyisele ekholweni wabakholwayo, asinikeze futhi nendawo ebanzi yokuba sibe yizwe zonke ezimkhonzayo uNkulunkulu ekugcineni, enze kabusha konke umphakathi wakhe, abese ezokwenza-ke nomhlaba omusha, bese-ke kuba khona-ke okungasafani nesikhathi samanje. uNkulunkulu ekugcineni uyakududuza abantu bakhe. Inkosi ibusise isifundo sethu, isiqinise ngaso ngegama likaJesu angithandaze. Baba, siyabonga isifundo sethu sikhuluma ngokuqala kabusha komhlaba. Siyabonga Nkosi ukuthi le ndaba siyitholile engathi singayiqondisisa-ke indaba emnandi. Siyicela egameni likaJesu ubuseke inkolo yethu iqinise ingapheli, lo mhlaba nenkazimulo yawo ungabi nakho ukusithathekisa ususe kuwe, kodwa sikhazimuliswe ekugcineni nabangcwele, ngoba sakhetha ukuthobeka phambi kwakho nokuhlonipha ilakho izwi. NgoKristu siyakhuleka manje kuze kube phakade. Amen.